idoro lek penjeklia ki bru wad pentoroi Kino lambat kid court executive committee jong kador barshnong panalyar jawai kila shim ke sinjam ban penkhoi ya ki umbia ha ki dor ki dar balapan kre na kebenta ka Meghalaya Games ha jawai. Kino lam shnong ka panalyar kila shim ya kene ka sinjam kum kan nuksa ban hikai pensngotho ban don ya ka akor ka burom ban nom penjat penpra ya ki no ki tiar bawa ha ki limti ki singkien ki bayadei bat ka Meghalaya Games bat kumjo ya ki wei ki program sorkar bat jong ki riushimen. Kini ki dor ki balata umbia ki dei ki balabu na kebenta ka Meghalaya Games kaban stang nadu ka arpo hadu arpsan tarik kelalengkot hajawai bat waya jer. Da pengkoi penjengar ini wa delek jeklia da mentu peti ki bru da kini gi ya khmat yang chnong panaliar waro chirup lang wo he chnong yang chnong panaliar ya ini dur yang honorable deputy chief minister yang government of Meghalaya pada bogi nei benta ka open pin ya ka Meghalaya Games e kublai ya ka chnong panaliar waro ko wi delek ini haya khmat yang general secretary wa chnong wa ki dekat ke executive committee yang ke chnong hura ko wi ki wa pengkhoj ye wale jeklia yang ki nong chnong yo wan walai sai ni chaka